Thegio mwiroreri wa KTG official gatho cia mwanya ni tondu wa gukorwo mwi hamwe na ithuĩ. Thegio ni tondu wa inyuĩ mũratu support mugetikira gu subscribe YouTube channel yakwa na Ngai witũ amurathime ni mugegetie mugeka maundu mamagegania. Thegio ni tondu wa support yanyu na ngamuhoera Ngai kuria na inyuĩ mutindaga Ngai aromutumira uteithio Ngai arotuma mugie na andu akumu support to uria mu supportete thiini wa ritwa ria Jesu. Thegio tondu wa kunyandikira message, thegio tondu wa ona kuhurira thimu aria mahurire thimu gatho cia mwanya na Ngai witũ amurathime. Na ngacoka oho ngamuririkania ati twina dina ya able mothers and able fathers, widows and widowers, muthenya wa 11 muthenya wa gwakorwo muthenya wa Saturday actually 11th of February ni wiki ta igiri ithatu guo ciukite na nitugakorwo na dina yo haria Bruce Prince Hotel na marihi ni 1,500 igakorwo a pre-Valentine's dinner tondu Valentine irokeire muthenya wa wira koguo tureciria tumikire February 11th na ngamunyita geni muno tell a friend to tell a friend nigetha muke twaranirie tutheke hamwe turianire ni tondu ugoci wa ritwa ria Ngai na tondu ni mweri wa wendo na ni mweri wa kuonania wendo ndenda kumuhe the first 100 people ndenda kumuonia wendo tu andu a mbere 100 makariha ciringi 1,000 tu na makio ya 100 yakihituka Ngai witũ akimwende tu acio angi makirihe 1,500 so the first 100 people makariha ciringi 1,000 tu na acio angi makirihe 1,500 na dress code igakorwo a red and white for ladies and red and black, a touch of red and black for men. Now for ladies ni red and white. Toke turi athaka biũ tondu tutigakorwo na kieha tugakorwo tukigoca Ngai mwathani amurathime na mwike wega na karibu sana wakenyona hau kamenya ni ndoka ni tondu wa video o ingi na ngwire ni twaririe haha muthenya ungi ni tondu wa arata mana turiria arata mana tuthukiria destiny citu arata mana tuma maundu maitu mage guthie wega arata mana thukia micii arata mana oragana na nikio ndenda kukurehera muthenya wa umuthi nguririkanie ati uhoe Ngai tu akuhe a discerning spirit nigetha ukamenya murata waku no murata waku uri urarehe akuhi nawe no murata waku uri ungiiga bedroom no murata waku ni uri kuri ungitwara kitchen yaku arata mwimenyerere muno uhoro wa arata Ngai arotuteithia mwaka wa 2023 nigetha tutikae gutihio ringi ni arata tondu matwikite uru na koguo muthenya wa umuthi kwenda gukurehera rugano rwa mutumia utihitio ni murata agatihio ni mundu uria wa hakuhi muno endete na finally agagicoka akoya nginya muthuri wake na agathukia kihiko giake na agathukia mucii wake na akona hatiri undweka na ni kwenda gukunyita ugeni nigetha tutwarane na uikare o hau mitambo-ini o nginya hindi ria turirikiria video no na Ngai witũ agwike wega. Karibu sana mgeni wetu. Asante. Amari twajitago Winfred Wanja kuma mwena wa Embu. Embu kuria gaso atega gasorere Embu kuria gasorere nikuo Embu kuria gasorere muthikiriria witu nikuo mugeni witu aumite kuoguo wikario vau onginya venderia turirikiria video ino twi vamwe tegu kana tigwe mwaragia guku ni kwa KTG official gwenda ugeithia andu aria nigetha ucoke ukimere maritwa maku na kuria umite nigetha tucoke tuthie na mbere. Thank you. Wapendwa watazamaji, kwa majina jitagwo Winfred Wanja kuma mwena wa Embu. Hihi nikuo ciareirwo nikuo rereirwo kuciareirwo nikuo ndereirwo nginya ukakigana uguo igana umuthi kana kumwe ni Nairobi kuria kungi Thika kuria aca Embu na riu Winfred ni thengio ni tondu wa gwitikira guka hindi ri uranjaririe ndiraigua rugano rwaku rwina uritu rwina kieha ni tondu wa gwikwo kiundu ni murata murata uria wendete murata uria wa trustete muno agakinyira o handu nginya agathukia maundu maku mothe na akona gutire undweka na mundu wi haha ni kwenda tumutware through rugano ruru rwaku tondu rwina kiana rwina tha nyingi no ni njui ati muthenya umuthi Ngai ni gucenjeria ritwa riaku o kwaria tu uguo waritie uguo koragwo ukoretwo rituhirwo muno kwaria tu koguo gukorwo kwihota kwaria kwiiturura ni ndiramenya muturire waku ni ugucenjia koguo ni kwenda tu take through rugano rwaku nigetha tuigue na turumenye wega nigetha tuthie o tugithomaga o nginya hindi ria turirikia.
Togoda kwira keti jitagwo Winifred Wanja kuma mwana wa Embu gwito nini first born ciarite turia iritu atatu na mami haikite nani amikite nani toguo hoye mundu hangeikana mwana wa njari mwana wa nja kwigwo hatiritagwa hatari hega ugatiritia aya mena ithe wega riu keti mami akoikana ni ri Ngai ni amuteithirie aciarira muthuri ucio kana gakairitu akumuciarira kana ri wendo ni wacenjirie ri kuma ki mami harenderera gaka muno kunishinda Tuikarakara mami ni ateithio na kana gaka kairitu onako twarererwo turi amwe dingi reke njokerie Ngai ngatho tondu wa tukirerwo ri kwari na some changes ugakora ona mami atwa niko tuseme ukichapa mtoto reke hudhire Kiswahili na Kikuyu nini unapata akichapa mtoto mahitia hayagiri ni na chapo yo makosa yao no nigumacokeria ngatho tondu wa kundera matiandeire nduike chokora na kuuja kiu ni kindu kia mbere ndiramacokeria ngatho twatwarirwe thukuru ni na my sisters twathomire wega no gakora turi aria thukuru ri school fee yarehe thina ri ugakorwa twengatwo tuothe ri haya magacoka thukuru ni ngatigwo mucii nditage wira 1 2 3 tondu gutire na school fee yakwa Audia kuire ngoro mahotire ko thomiria ginya ndarike class 8 onakorwo ni kwari na ups and down kinya class 8 my second born na twatwaranite ogwo ugakora ndari thutha wake no tondwa ari very sharp ari mbere wakwa akinya ni time ya kuthi secondary school kufika secondary school mimi sikutangulia alitangulia juu wazazi tuseme hawakuwa na school fee ya watoto wawili mami hajirie ndari na school fee ya kundihira na hariri uyu na dadi hajirie ndari na school fee ya uturire ithuothe tuingire secondary kiti ni ndiakuire ngoro ndaumire mucie ndathi mwena wa Nairobi gwetha wira wa nyumba niguo hote go save school fee ya kundwara thukuru kuma ho ni ndathire ndarita nyumba ya mbere ndari at age of 14 mundu cio haikarire nani na ona ndiamuritira wira no ajirie ndangihota kuritirwo wira ni maina ndiari na otherwise ta gucoka gicagi no ndaririkana mathina maria ndiragerera gicagi ri kona ona kaba njoke Nairobi ingetritiwa uru ri menye mundu uria ni an outsider ona ani treat uru ri hakuna mali tukona ukona ndakinya muci nderire mami tondu ena sister mena besha guko Nairobi ri ajethere omwe hanyandike instead ya kwandika mwiritu wa wira ri anyandike icio mbeca nda save niguhota gwitwara thukuru mami ndaregire nyoririe sister yake ikaraga mwena wa Roysambu ndambiriria kumuritira wira gutiari kwega kiti ari na ciana igiri akora ciana iria kana kanene thi ni kana nitio muno kagiona ngina no gukunya gwika ndungikosoa mwana no ndiakuire ngoro tondu ni ndoi kiria ndirenda kuma hau kiti yo ni tamtu hanini yali tamtu ndiakuire ngoro ndambia kumuritira wira na kio kurita wira na kio kimenyaga at the end of the day gwi kindu ndirenda kuona kuma utugithio tamthirire my auntie nerire my mami nigumutwara thukuru na ikiambiagiria tayo tamthirire nigumutwara thukuru auntie ukinya tamthiri ndamuririe auntie ni urandwara thukuru ajirire kazi si nzuri ni mbaya keke ndoga ni sawa kama wakati wangu hujafika au hujafika keti hau ni daumireja darora gathukuru ga computer kwa gathukuru ga computer ni dalire na mwalimu ucio wa computer ndamwira unaweza niruhusu nisome na mtoto kwa class sitatesa mtoto nigumukwira some snacks hadi fike saa 6 mwalimu ucio ri ajirire ni sawa akiajira no abirie thukuru tayo mate ndambiririe thukuru yakwa keti ya computer ndianinire wiki igiri tuge shetani ni shetani anti yangu kama haja found out ni ndirathoma
ndirathomira anjirire tabidi utoke kwangu siwezi kana mko na mkora ubichi ndoni ni ndekire uru tondu guthii kirathi na mwana na ndimwirite ri ndauga ni sawa ndacoka gicagi ciana ni kuiga thukuru mahingaga tondu ni tamthiri kinya kuria muci ni nderire mami ndahota gusave mbeca ici ndenda January mundu ari thukuru ajirire ni uhende muno kundwara thukuru no ndari na uwezo kuma ho ndathire ndaria riu na step dad amara dadire ndina mbeca ici na ndina mafuku no nyende guthi thukuru ta my sisters ajire no na yo sister ni araingira thukuru riu ndirahota kumutwara inyuothe atatu keti dia kwire ngoro tathiire kanitha ndaria na mutumia wa pastor witu ri hari na kana kanini na nini ndendete twana kinya aria kanitha ndatwika murata wake guikaraga nake haha kiki kumuteithiriria wira 1 2 3 kuria nyumba na ha twaikarire ajuria na wewe mbona wendangi shule ndamwe mathina makwa anyitirwe nikio hajira ukipelekwa shule unaweza soma ndamwiririe ni guthoma na ndiguku disappoint ajira ni sawa mutumia ule nathire hajuririe thukuru ndadimitiwa form 1 kinya form 1 ndathomire term 2 ya mbere akeri ndwarĩtwo form 2 tondu maugire I'm very sharp which I was true tondu ni ndathomaga ona democi ona korwo ndiamenyaga kiria ndathomaga ri ni ndathomaga mabuku ma form 1 ndio kinya form 2 ri thukuru ya bia maundu 1 2 3 na uyu wi mwanafunzi urenda guthoma ri ungiona ni kurahingicana ukona hau ndubatirie gukorwo ri hau ndarire na mutumia uria ndamwira the school is not much comfortable for me no ujejerie thukuru and I'm sorry kuongezea extra budget ajerire chenye kina kufurahisha ndio kinanifurahisha niajejerie thukuru ndathoma wega kiti ndari na form 4 o wega no kirekia form 4 ri mutumia uria nietirwo ni Ngai sikuweza hadi kumuonyesha chenye nimepata form 4 no I thank God dia disappointed mutumia ucio tondu ngirikia ndari na C+. Wow, amen. Ndari na C+, eke tuge ni favor ya Ngai. Kuma ukiti ni ndendete muno gwika wira wa nursing no ndiahotire. Ndacoka mucii gweterera resort no ikaida gitu weterera nginya February ciume. Ndoni ndirikara gicagi eke thie njokere ingi mwana wa Nairobi ngarite wira 1 2 3 kura ndonire wira mwena wa Zambezi. Kona wira mwena wa Zambezi wali wa duka na hau nio twacemanirie na kijana moja twambiriria thabari ya wendo. Ndio na miaka igana? Ndari na miaka 18. Wow. Ndarikirie form 4 na 17 years. Ndari na 18 ndakinyie 18 kuma hau ndaninite guku wira mieri 3 nake haritagira hanko yake wira wa wine and spirit. Twambie gutuma ndugu na mwanake ora ajira ndarakenerera ngirita wira kwa mundu mathaa macio ndirahinga wira na kuhingura tondu ke handoro uguo ri arona wife material na keti peke kana kiri ndari kienyeji handoro uguo ri ona gagakari ona ungikaiga nyumba ri atiwe maundu sawa ajiri handoro uguo arona ndi wife material na kuma uni ndafutire wira twambia guikara nake ucio ni mwaka wa 2017 turire wari mwegani nake andu arona kwao ndona ciari yao ke kuma hau 2018 muturire watika very serious twatharimo na kana gakairitu tako blessing twambia thafari yetu ya wendo yari njega and I thank God like nilikuwa na bwana mzuri dunia mzima naweza sema hivyo. Wow. Yes. Kuma hau ketire 2021 twatharimio na kana gakahe ndake njuge tikana twana twa kahe utaniongezea hapo venye nitasema twana urenda kuga atia twana twiri twins tumahatha atharimio tuna tumahatha no unfortunately
Ngai atharimire tu na kamwe niko honire kari gakwa. What happened to the other one? Nao kuma hau ri venye nilibarikiwa nao watoto de maternity ri ndari resus negative. Oh. Resus negative ni kumaanisha kwina sindano ndabatairie mundu before na after birth. No dia mundirwo. Lakinya maternity ni ndari ready like ciana ni go survive kana irege go survive, so I was ready for anything. Twana toko twothe tomire tulito wega. No gaka kamweri kari ka blue baby uyo gi had develop jaundice. You know na how the baby ne kuga ne koga tu affected mono no yo gi ni atani yellow ni yo jaundice tu ni to toge na sickle cell anemia guciria dio ye mono maundu macio kuma hau ri twatwarirwo na cari tuothe kuma na cari kaka gakwire within 24 hours kaka the blue baby no gaka kagi kabia gutani yero ri ona maitho mabia gutani yero ri gatwarirwo in a certain machine kashike light twaikarire ko for 1 month. For that 1 month ri muthuri wakwa ni okaka kunyona mothe rucio ndaroka mothe naroka rucio ndaroka kuma une ndehere mutumia ajira ni murata wake kudere mutumia ri no wita mutumia no riba mutumia murata waku ndoga ni sawa ajira kwambiririo muthiri dina neo paternity leave uyu nike atakuwa na kuja kukuona in case you need anything Mwaheire ndamwirire ni sawa kuma ukiti dani nire mweri umwe otora kana ko ekiritwe kiri machine iyo twacoka mucie soka mucire ndiakorire kana gako gakairitu ndakorire gatarikuo na ndera muthuri wakwa ni ndirenda kuona kana gakwa gakairitu kone brother yake muthuri wakwa athiururukirie ugo for 2 weeks twika kwi handu ndakinya ni ndarakara riu ta muciari ndamwira ititha unjire mwana wakwa kuri ari kana ni ngoya ciana ciakwa na mwana uyu thie ajiri ndakuletea mtoto wake huyo mutumia araiyuhiria ri ajirire acha kuwa na stress mtoto wako kwangu. Nikamwambia wewe kama mama mbona uniletee nione mtoto wangu mokire madehere mwana wa hine mwana kode kurero kitiri hau ni uri kiko giakwa kiambiririe guthuka fiu riu within 2 days mwana wakwa no mwana uyu uretie ri ni wagite na kana kamwe mbere ga first born kairitu gega iki o ru tugituoka ni tuoka twi mahatha kama gathie riu after 2 days ri no uronanagia kana gaku baby sweet ke detire kama idota sweet ndendete gugeta muno sweet kajirire mama hapana sinite sweet hiyo si jina yangu a blessing unasema nini ajirire sweet ri ni auntie nani tamuri oh god aje sasa ajirio wakati ulienda supermarket kununua mtoto dadi alikuwa anamuita sweetie tutakula nini sweetie tutafanya nini kidu kia bere damurire wako magako ajira nililala na kina nani kwa bedi yao kwa na mwana waku todo ni wakairitu na nyobere hina tohitu nene nona kwena kidu wekirwe hasha we sawa ajirie no dadire mako magana auntie kiti diara karire todo dena stress doma maternity dire na mwana omwe dena stress ya uyu ngini murwaru nona kuma ukiti we mutumia dia overreactire gike kana ke muthuri wakwa asha dokire dakira na dona ni dakira mono dona eli niulize huyu mzee kuna vitu mtoto aliniambia na zikunifurahisha ajirire usiamini mambo ya mtoto unaamini aje mtoto ni mtu wa kuamini tamwirie yaishe ni sawa kuma ukitire twalera ciana noni ndambire kuona riu some radicals like kuna mambo inatendeka yenye ijifichi na gira my husband nimepata nguvu nitajifanyia kazi favor nataka unifanyie ni ojitire my nephew mwana wako wao okay tu adolere ku Ciana hiyo kazi nyingine nitajifanyia which my nephew niokire atoikarania nake Ketri maiding the issue leo my son 3 months ona toikarire thibitari mweri umwe mweri uyu
riu maundu ni mambia go fall apart irie taturi twatwarire kana gakwa clinic ile cindano ithatu gatwara clinic ri ta mutumia no yotigaga nyumba yaku ebangite in case cindano icio cia mwana ciambia kumuthumbura wi set twathire clinic twara muthuri wakwa ndungu twara clinic atwire ndakuhota tondu ABC is a very busy man ndamwira ni sawa tuguthie ajira reke ndimwitire so and so amutware ndirathi na ngari umuthi ndamwira ni sawa ni twatwarirwe ni jamu ucio na tucoke nyumba wega no gucoka nyumba ri ndakorire ikombe igiri metha-ini huthire ndoria my nephew tuliacha kama tumeosha na huyu akasema anatoka hizi zimetoka wapi anambia auntie maybe alikuwa na mgeni wakakunywa na wakato limaidinyu dhaisho nyumba imefungwa tu na padlock ni taka gutari na mundu kitu gokinyale nyumba daily tu my nephew toa vikombe kwa meza na tupumuzike before sindano za mtoto azijaanza kuwasha leo my nephew na leo take my husband todo twalitaga wira na shift uya akilia sai na mshika uya analala nikilala na mshika ajiri anti lala kidogo sindano za mtoto zikiwasha tutabadilishana na shift keti ndako mire ugiteine tabia kuigwa kaheho kambia my nephew reke the bedroom dijoe ka blanketi dehubere kuma hau keti reke gwire kwina kindu gitagwa kifumba macho ndaigirire bedroom adimenya akora kuri na domeko what bedroom yakwa itayo here hari closet here doire to my blanket na dashoka gukoma after that minutes na kwina domeko nyumba kwina domeko na dimenye what kio nikyo gitagwa ifumba macho doire blanket na nona ona waigura murango kindu kia mbere urona ni urire no my mind yari na guku koya blanket keti kuma hau doya blanket dadi dakoma after that a minute my nephew igwa modo ajita auntie amka mbulia Niki jirire ona watu wenye wanatoka kwa bedroom yako todo my nephew ni ali hakuona na akioya ule haya mareka na ni ajiraga auntie whatever ngwa anafanya si vizuri na sijui ni picha gani ananyonyesha as a growing man namwirie ni sawa leo kiti ona durarira turekodu eli umeshtuka my husband aku apologize no other friend kido tu majerire ni shetani tu what majerire ni shetani I thank God kit kana kwa gakaire tuli niko komaga komete bationire bisheo kiti kuma hau tondu ni ndari na namba ya mutumia uyu ri ndamutumire message ndamwira so and ni umurata waku uraria ndeto ciake kana no ungi uyu oh god ndamutumire message ndamuria no twaranirie tatumia ajira ina shida akire twaraniria na ni mwari kienyeji tondu wariri wagire ni kumuhura makofi na mateke ona ni gwarata kwa majiraga na kana gwika kuoya mai mayuki no die kiriogo ni twaranirie nake na ajirire my husband ni amemcomplainia sana like kwe maundu itareka what amuria ikifika ni mambo ya bedroom si anafaa niambie mimi mbona akwambie wewe ajirire muthuri waku arauga atiriri ndora timiza maundu make the conjugal right ndamwira ni uyu mutumia auma maternity kuna wenye wananyesha miezi 2 kuna wa miezi 3 na mimi sijamaliza maybe ni venye niko na stress inaendelea ajirire kwani ujuangi kuna mipira oh Jesus ajurire kwani ujui kuna mipira ndamwira sizifanya kitu kama hiyo kama ni kutoka nje mshatoka na si mara moja ama ya pili it's well with my soul kiti kuma haure ndathire gicagi ndeta thuri weta thuri gucoke nyuma hau anini rikiti my husband ndakomaga nyumba ajirire according to Kikuyu culture muthuri ndetikirite gukoma na mutumia wake akijifungua especially kana gakai
gukoma na mutumia kana gukoma nyumba imwe gukoma uriri umwe ti gukoma uriri umwe ite mugiko ni ndaigwa maundu ta mau nire torio muiritu uyu murata tamuria so and so ni ukweli story mzee zilala na bibi yake akiwa amejifungua kanambia ni kweli hiyo ni ya Wakikuyu wale wamezaliwa dedi wagetawa Mugikuyu Karinga okay kiti ne datu alire maundu yake ri hathuri metanire mucemanio no reke kwire gutire muthuri anifavire majiririe Mkikuyu amekubalika kuoa wanawake wenye anaweza as long as akona pesa no kwina muthuri umwe hari hau kiti ajirire kindu agitunene kindu gitagwa separation tamuria separation ni nyinuke kana ni muthuri hau menja kana ni bedroom tugucenjania reminding you twari tu bedroom ajirire separation ni mmoja wenu atatoka nje derire athuri mimi ndio rahisi kutoka neguma dina kanaka kanini tondu ona kakari thukuru majirire asha wendo utabaki juno uko na mtoto kiti ciakinya hau ri ndirenda depression tondu nona I was still mourning my son it is well tamerire ni sawa muthuri wakwa ni okire hauma na akua nguo nyingi muno athi ushoka hashokire ajira nilikuwa kwa kazini yangu kondo nilikuwa nalala tamerire ni sawa umuthi wiki ino ye nyumba wiki yenge ndariku wiki ye nyumba wiki ye ndariku riu ri ndona ni ndatuika kienyeji muno riu acha ni act kama mwanamke mwira enough is enough either uchoose kukaa na sisi ama uchoose kukaa huko ajiri umesahau tumepewa separation tamwira sijasahau ashoka kule rigi kwa kazini yake not kazini yake ushoka kuni kalire muno na ajira sitaweza kukulipia nyumba tena oh god na sitakulipia pesa ya mtoto ya shule tamwire todo ari na side hustle tama todo nwendagia matumbi na gasi ri nine gutoweka online dona customer ri unanilipa na commission no odehire nyumba tu na thukuru ya mwana ushaibegi mtu keti aju unampigia magoti juu walirikana kule mushi gutiri na kindu gya kuoya riu kona eri ukufia hapa aririe na aciari yake aero adehire tu nyumba na thukuru ni njetheirio na izo small things riu keti muthuri wakwa ni anjirie ndaradehira nyumba na ndarathomithiria mwana no ndamwira atiriri tondu wina side hustle ndukie wira tondu nwendagia ngathi na matumbi ri ngwendagiria online ndona customer ukane na commission ndaregire alikubali ndaneo wira muthenya umwe ri ndonire tukumitatia kampani ya keki yani wira wa matumbi 300 oh god yes kwe chance yeyo ri ndathire hau twendagiria matumbi na ndakora sister to the lady ure na mutumia wakwa riu meciragia ndioi mutumia muthuri wakwa ndaraikarana na sister yake no ni ndabangire matumbi na iyo certain company moka moya matumbi macio na ni ndera haya riu reke tucoke nyumba tondu mwana no munini kumuigaja majirire mama blessing hebu panda hapa juu usalimie rafiki yako ni mgonjwa ni ndamerire ndirathie tondu we are not in good terms rafiki riu ni mutumia ucio ndamerire we are not in good term digethie majirire asha wenda umwambie pole juu alikuyuhiria ndamera ni sawa mainefia jira antifunga macho tu twende tumwambie pole twakinya nyumba yake ri twakorire kana yake gakahe twakera nani sutwitie mam tumembua ni mgonjwa riu kana gaka iniko ima undu mathiaga mbere na ku bedroom riu kathiaga gakinya corridor gagacoka ringi atwira mama anakuja ni ndetereire kindu ta 45 minutes mainefia jira anti juu huyu ameachana bwana yake juzi ukiingia bedroom yake ali mundu muhiku
Juu wameachana juzi, ukiingia bedroom yake haitakuwa na issue. Biomone anaweza kuwa amenyiririo sana. Ukinya hara bedroom reketi. Ndakoria mutumia ucio na muthuri wako. Oh God. Wakifanya ile tendo ya ndoa. Oh. Na ni manyonire. Kunyona kids like I told you ndari kienyeji, no drama. Dokire diaririre diekire undu, nderire tu my nephew twendeni home. Ajulia auntie kwani nini mbaya? Ni mgonjwa amelemewa. Ndamwiria hapana. Hadi anaweza enda kuona. Ndamwiria ukitaka unaweza enda kuona. I thank God that story ino yakwa Ketire siku moja itatoka kwa mwangaza. Tondu my nephew ni a witness ire na ringi twacoka gicagio ringi kwira thuri riu ni ndanoga. No augire nime blade you mtoto as anitete. Kiti tukiumare ajali twakorire atumia acio sister to the lady majira mama Shaira pole. Ndamerire it's okay, nilijua kitambo. Ajira tutirenda gomenye no tona wanakukulia kwa mfuko sana. Wacha tukwambie ukweli. Kwambia nilijua kitambo na actually marriage yangu iliharibika kitambo. Aka oyo first second born wakajira ni aliga kwa muthuri wako aroka thita shot kugwika mathafu eti tondu mari combined business. Aroka thita shot kugutare ithafu yake enya waithi hesabu kesho asubuhi. Ndameria ni sawa kiko giakwa nigiathukirio uguo ona tutikorago tuli amwe ona inyu ni moyo uguo. Nina my children twacokire nyumba gucoka nyumba undu ucio ni warakaririe mai ithe wa ciana ciakwa na njira ndarandihira nyumba ringi riu gia fio kabisa. Ketire kegwire commission ya matumbi mawendirie ni hukuneo tiraneo. Oh God. Nimeinterfere na maisha yake na mtu alikuwa na mpaka yake. Unaona daha na intruder tondu ni nithiire nyumba iria. Ndamwiria ni sawa. Ndahurira nyina uringi. Ndamwira mami mwambie tu anilipie tu shule basi. Itam mtu yali tamdiriketi. Ndamwira nilipie tu itam mwana wakwa ariki thukuru. Ino pipitwira graduate aga last year March. Nona yali tamdiri. Ndamwira anilipie tu mtoto wa graduate na niguthia fio riu ndiracoka muturire-ini wake ringi. Keti alikubali kutulipia shule. My daughter ka graduate. No kurikia ku graduate ura muthiaga kuoya form ri. My daughter haki dinapo muthenya ucio Keti. Haki dinapo ri nida mundu wa mbere kuhurira hari ithe. Kumwira mtoto amepotea na sijui alichukuliwa na nani shule. Kindo kia mbere hanjirire make sure ni wona mwana wakwa. Na turaikara estate imwe no ndangĩnjĩra hoke andeithie gwetha mwana. Anjĩrie make sure ni wetha mwana wakwa. Ndamwĩra ni sawa. Keti ndararire ngĩethaga mwana. Enda di police station ka report. Manjĩrie njeterere 24 hours. No tuge kwĩna Ngai Keti. Asubuhi yake nilipigiwa simu na polisi. Kambuli sema mtoto wako anaitwa aje? Kuna mtoto wako hapa, hebu kuja uone kama ni wako. Kale kairetu gakwa Keti. Na ngithie gukoya ri. Kwa bagi yake ya shule kwari na message. Yari dito mono. The next time we will do worse than this. Keti ucio ni mweri wa gatatu last year. Hiyo nilifanya nikahama sasa uko mali tulikuwa tunakaa. Nikakuja huko sasa Mirema. Kuja Mirema ndathomithirie mwana wakwa tamu yake. Riu aigira grade 1. Mimi peke yangu no uyo auga riu ni kuria nyumba ndarathomithia ndararita cia irio. Ndoga o nyumba desawa. Keti uyu ilifika time akachange mind. Ajira ndarira ona nyumba. Ndeciria ni jokes. Riu ndahurire brother yake. Ndamuria so and so. Acha tulipia nyumba kutaendaje? Karambia wewe imebidi sasa ungangane peke yako kama single mothers. Amesema hata kusaidi mtoto wako ni mkubwa. Leo kahiga kagakwa. Ya mwirire ni sawa. Keti ndakinyire handu ndaremererwo riu fiu tondu nyumba ni overdue. Nderire tu kiateka jitekeria tu joe nguo cia ciana nyinuke. Kuinuka ndinukire gwitũ mucii. No mami ndiangiahotire guikara na ciana ciakwa tondu ndarehota. Kuma ni ndatwarire ciana kwa muthuri wakwa riu. Kaongea na mama yake, kaambia mamu niangalilie watoto. Hii term tu mwana wako no eke term 3. Ndarugama uguo ni ngoya ciana ciakwa. Ajirire ni sawa.
kumatwara ithehe iwe ciana ciku. Auga kwani amelemewa haraka aje? Keti sikukufa moyo. Nikambia mathe nitafutie shule ya pesa rahisi nigwithomithiria kana gakwa. Ndathomithia kana gakwa kaingira thukuru. Wewe muthuri kuona ndina bidii ri auga nitanunua uniform. Ndauga ni sawa, kinunua uniform at the end of the day ni mwana wake nona. Keti kana kwa gathoma kani na tamthiri. Sasa ikiwa hapa tarehe 20 keti maundu ni maracenjire 20 no ya December. Nene ndarwarire last year. Kabisa ndarwarire maitho. Ina search maana nilikuwa naangalia kaburi na macho. Juu nilikuwa naumwa na kichwa ya hapa na hapa inashikana hapa. Ukinama hivi ni shida, ukiinuka keti uliona gikunoka menya riu ni gya kunigia kinya. Ndahurire mami ndamwira mami wogire nduri na hoti wa guikara na ciana ciakwa. Riu ri ndiraci ya corona kuu ingikuo muthi watoto wangu wanaweza kubaliwa ni wazike. Keti nilingangana mali nilikuwa nafanya vibarua hadi tarehe 24. Nikalemewa kabisa. Kutoka hapo nilitumwa hospitali Lions kwa maitho garorwa maitho. Ndathire ndarorwo na ndaneo dawa no ndandikirwa miwanu ya 12,000. Sikuwa na hiyo uwezo ya kununua miwanu keti. Ndacokire nyumba itayo tarehe 25. Tamuciari nui kuhurira ciana ciaku thimo umenye ora cihana. Ndahurire father-in-law thimo ndamuria dadi mambo tondu ndahuthirite raini ya Airtel na ndamiuhiri introduce ndamwira ni mama blessing ndakuhurira gukwira ndenda gugeithia ciana ciakwa na ni wa wish merry Christmas. Ajirire watoto wako hapa. Uliacha watoto wako ukamua kujipea raha Nairobi. Kambia dadu najua ni wiki sijaweza kukuja na nyuma murwaru ona thaici ndi murwaru gia fio. Ajirire we achana na watoto na hatini ya thimo. By God's grace kwali na neighbor kairetu kali kale yakwa hau riu kwa Iniros. Kaumireja kahurira thimo kajira mama blessing ukaoe ciana ciaku ona korwo ni kuria ngima na cumbi mure ngima na cumbi. Kindo kia mbere ndamwire ukiona watoto wangu wapatie simu niongee na wao. Nikiongea na wao nitapona. Ajirire ni sawa. Majira ungiona ciana ciaku uri ihana umuthi na ni Christmas. Ndamurona ndirenda kumenya ura cihana. Ndenda tu kwaria na ciana ciakwa. Keti mwiritu ucio ni ethire ciana ciakwa na my daughter ndendire kwaria nani. Aliena kama isani. No ngiaragia na kama isani my daughter heraga maisani. Utachapa na baba. Baba alisema tusiongee na mtu mwenye hatujui. Mama yetu alikufa. Oh Jesus. Keti ndaligware. Keti just the other week ndirari gicagi. Kai ndirakuire ri. Ona. Ndamuria mwana blessing anasema nimekufa. Ajirire wacha niketi naye kama mtoto wangu niongee naye nijue. Haikalia na mwana wako na haurira thimu after 30 minutes. Ajira ciana ciaku cirirwe nduri moyo wakuire tene. Ndamwira ni sawa. Ndamwira baba yao alikuja. Ajira sha hakuna mtu wao amekuja. Ajira hapana wame celebrate Christmas na shosho yao tu. Keti nilifanya tu venye nitachukua sasa watoto wangu. Hapo ndio unaponanga cha lazima. Itayo 26 day hinya kabisa. Kwe hinya ref keti 27 daigere asubuhi ndari kwa Iniros. Thaisho ndiriona fare. Ndahurire murata wakwa etagwa Sara. Ama Sara tumira kanyamu kanini. Ndathi kuona ciana ciakwa. Sara hakusita handumira mbeca icio. Ndaigire ndari hau ndoya mundu wa nduthi handu ale mucie. Mundu ucio wa nduthi ndamwirire juu tunaenda pale vita inaweza tokea. Please defend me like your sister. Keti gukinya haria gutiari hega. Ndakorire ni ndi mathaini wararuga cai fathaini wikarite haria twana twakwa twi haria. My first born ri niki aracenjia my son amurita diaper mwana munini nakwirwo blessing twa mtoto wenu pupu. Keti mwana kete maiguko alitwa ni kana gaka kanini. Sikukupa moyo keti. Tamwira blessing kaa kando nikulita mwana pupu. Keti nilienda kacheji mtoto wangu. Kaambia madhe sasa
Tiathiĩte na haro kiti. Ona nĩndakuĩte shopping. Ndane mami, ndio hii nimewaletea. Ndashenjia mwana wakwa nderie mami, naweza wavalisha nguo. Ajirire wavalishe nguo na usiwavalishe nguo zenye baba yao amewabaia ya Christmas. Ndio watavaa tarehe moja. Ndiari na bara, ndamwĩra ni sawa. Kiti ndaririe na mami, ndamwĩra mami, nataka kupeleka watoto wangu outing, sijawaona na nimegonjeka kabisa, nimefinyiliwa kabisa. Ajirire ukiwapeleka outing, make sure umewarudisha by saa 10 tondu ithe niokite. Ndamwĩrire ni sawa. Kiti leke my father-in-law habie bara. Uma gwakwa maisa ni ogire ndarenda gukuona gwakwa. Akorwo ni wahikire uroka gwika atia. Ndamwĩra dadi ni ndihikite na ni mbeca ndiretha tondu wa ciana ciakwa. Anjirire ca toka kwa compound yangu. Kiti sikukufa moyo. Nikwambia niruhusu tu nipeleke watoto wangu outing by saa 10 before baba yao arudi. Takuwa nimewarudisha. Kiti mzaya alichukua tu pikipiki yake akatoka nayo nje. Kumbe anaenda kuningoja kule. Huyo modo wa nduthi goda kwiria ni adifendirio wega. Ajirie ndi ule father-in-law yako. Tuguthi na njira eno. Kiti nilitoka kutoka Kimende mpaka Zambezi na nduthi na ciana ciakwa Ciana Sokora. Ndicho ciana nguo. But sijapewa chance ya kuwavalisha nguo. Kiti twakinya kule nyumba yakwa na ciana ciakwa ri. Ilibidi tuongee nao mother to daughter. Ndorire kairitu gakwa, mbona ulisema nilikufa? Kaniambia mama ulituacha tukachapa uko na kina nani? Wanatupea susu. Oh, Kiti daishi turalia ciana ciakwa ni ndwaruda. Tondu wa kunywa Mathugumo. Athaici ndio emanywete Mathugumo macio mĩeri igana. Ntwaririe na my daughter. Ajirora marahurwo kuu. Ona mera cucu wao ni maraheo Mathugumo ri. Ameraga kirei. Utire mundu angimwena Mathugumo. Nora mwana Mathugumo hete. Ciana cia my sister-in-law. Kiti ndoire ciana ciakwa na ndamatwara chemist ya nini maneo ndawa cia kunyitirira. Kuma hau the following day tondu ndingihota guikara na ciana icio Nairobi ri. Ndamaire ndatwarira mami. Twarira mami thaici ciana ciakwa ciena mami. Leke cikare na mami. Oh God. Kiti no imagine mundu akwite akwira ciana ciaku we muku na nduri muku. It is well. Thank you. It is well in the Lord. Mundu mamwe ni marituhaga. Mwiroreri witu magakurituhira. Ukaga aja ukarigwo ni ati ngiuga. No ni njui Ngai ni akoragwo na aja maundu mothe. Na ngukwirira tu ati Ngai ari ona aja ona muthenya wa muthi. Tondu gutiri undu uremaga Ngai, ndiri kindu kingi ngihota gukwirira. No ngwiririe ati Ngai ni acenjagia rugano rwa mundu. Na ndinama ati muthenya wa muthi Ngai ni egucenjia rugano rwaku. Thank you. Wiroreri wa Kiti official ndeto imwe ni ikoragwo ci na kieha. Karigwo kani kurira ukurira kani ati ogwika. No ni kuri undu umwe njui ati Ngai ni acenjagia rugano rwa mundu. Ikohoteka gukorwo wi hau na no ukorwo na uteithio ungihota kuhe muiritu uyu. Ona gutwara ciana ciake thibitari tondu ndakiu cinyuite Mathugumo nginya ha. Na ndoi cinyuite Mathugumo mao. Na ngatho kwi Ngai tondu wa kumucokeria ciana ciake cigaikara riu na mami wao. No gutiri kindu giko kia bata ta mwana o wothe guikara na mami wao. Rimwe ni kuremaga ni undu wa kwaga uhoti na rimwe gugakirema ni tondu nduri no ndungi ungika ukona no cikarire kuraihu nawe. No nyina wa mwana no we tu ungihota kurera mwana wake. Kihiko gigathukio ni murata ciana ikaga ithe ni tondu wa murata. O murata uria wihokete muno agathukia tu agakunuha tondu gwake ni gwathukire nawe akamenya ni egukunuha na akunuhire hamwe na ciana ciaku.
no tondu ni kuri ngai matu-ini ugaruraga maritwa ma mundu kagarura rugano rwa mundu ngwenda kuga ati ona muthenya wa umuthi ngai no ekukugarurira rugano ruru rwaku na ni ukarona thutha uge ni kuri ngai matu-ini ngai no akuhe hinya muthenya wa umuthi wa guikara na ciana ciaku ni tondu ni oi kiria wiriragĩria na kiria wendete na maithori mayo rarira muthenya wa umuthi ni tondu wa ciana ciaku ngai ni akamagarura kana ni arorete kumagarura nigetha matuike kirathimo na warira ukarira ni tondu wa gukorwo wi mukenu ndurarira ni tondu wa gukorwo ati wina ruo tondu ngai ni aninaga ruo ngwenda urore kamera ino andu aya ni ega na ni andu ni andu ega ni andu metha rora kamera ino tu umaririe heart to heart hihi mundu akorwo no akorwo no teithio waku ndaigua nginya cukuru ogo ni college ndwagithire na no endaga gugithie ona twana twaku ibata riaku riria inene muno muthenya wa umuthi riria ringikorwo hihi ni ciana kana cikiri comfortable cina mamu wanyu rora kamera ino waririe andu aya ni tondu ngai atemaga njira kuhitukira andu na ngai arathimaga mundu na akaririkana mundu kuhitukira o andu. Mpendwa mtazamaji, mimi ombi langu kubwa ni kwanza nipeleke watoto wangu hospitali. Juu sijui wamekunywa hiyo makojo kwa miezi ngapi. Kitu ingine, naishi upande wa Zimamani. Kama uko Zimamani, Mirema, Rumumba, Roysambu, unaweza nipatia kazi ya computer and secretarial. Nilimanage kumaliza. Ukinipatia kazi nitakufanyia. Na si lazima computer and secretarial. Nafanya kazi yoyote, sichagui kazi. Barikiwa kwa mwenye atakubali kunisaidia. Thengiũ muno ni ndiramenya ati ngai ni egukurehera uteithio tondu ni ngai mweyoneri indo ciake. Ngai arokuonera uteithio, ngai arotuma ciana ciaku ihone tondu ngai ni ahonagia mundu. Na ni ngukuthaitha tu aria othe magwikire uru magituma urire marekere. Nimewasamea Kate. Mimi niliwasamea. Ungihota kurekera ni ukuhota guthie rugendo tari na baggage. Marekere o matigire ngai. Kitu acha nikwambie niliwasamea. Kitu ya msingi sahi ni venye naweza kaa na watoto wangu. Tukikula leo ugali na chumvi, najua ni mimi na watoto wangu. Kwao kuwabeba kwa roho yangu niliwaweka chini. Hiyo miaka 2 yenye wameniridhisha. Niliwaweka chini kabisa. Sina ubaya na wao. Na kama hiyo ndoa hii kuwa yangu, nimeiachilia. Na kama ilikuwa ni yangu, atarudi. Na Mungu akulipishie kwa sababu ni Mungu wa haki. Ngai akoragwo ngai wa haki. Arokuonera kihoto giaku, arokurihiria na arokuonera kihoto giaku. Kungikorwo we ndwekite uru, gukorwo tu waingatire muthuri waku kana ukimuruma, ngai arokuonera kihoto giaku tondu ni onagira mundu. Mwiroreri wa Kate Official, ngatho cia mwanya ni tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ. Maundu mamwe ni marituha gukarigwo ni ati ungika, no ngai ni akoragwo na anja ya maundu mothe maria tugeragira. Thengiũ muno we uratwirorera na thengiũ ni tondu we ukoretwo gitwe support nene muno uga subscribe uka like uga share no gacoka nginya ugatukosoa kana ugatwira haha hathiago na ngakena ni tondu wa kumenya kuri na andu manjiruragira na makati ya wiro ria ndutaga nake ngai witu aromuonera uteithio wanyu na ngai amurathime mukiumagana na mugicoka. Oho nguririkanie ati twina dinner itu ya single ladies, able mothers, able fathers, widows and widowers. Nitukacemania haria mwena wa Bruce Springs Hotel mweri 11 February na tondu igakorwo a pre-Valentine's dinner. Ni ngwenda gukaheana kiheo tu gia gukorwo ati we watuma mbeca ciaku till number iyo twekira hau thi no ukorwo ukihota gukorwo ukiriha dinner iyo na ngai ni egugikurathima na andu 100 a mbere makariha ciringi 1000 na waciangi makirihe 1500 tondu ni mweri wa wendo ni ngwenda kuheana kiheo kiu. The first 100 people makariha ciringi 1000 nao aciangi makirihe 1500. Koguo we wakihingiririo hari andu 100 ndugakinegene muno ni tondu it is based on a first come first served na uguo niguo tugugithie. Na ngacoka ngakuririkania twina mundu ugwitwo Apostle wa Ruingi
ekuria mwena wa Murang'a mweri 28 na 29 ena githomo kinene muno gya gukura bururi gya gukura anake aitu na airitu aitu mwena wa Murang'a mweri 28 na mweri 29 na nituretikia ati Ngai ni agakura andu ake kuhitukira ndungata yake na nigumuthaitha tuona inyu mukahota kwiyumiria nigetha mukinye mwina banene. Ngai witu amurathime na ni thengio ni tondu wa gwitikira guikarani hamwe na ithui kuma rire twambirie video ino o nginya ihinda riri. Ngai wa muoyo amurathime na mwike wega o nginya hindi ria turicemania video ini iyo ingi. Shalom na nigwenda tutanarikia uheane namba ciaku cia thimu. Sorry ni tukuriganirwo ntondu wa mundu ngenda gukwariria kana gukwira ona kiugo gya gukumiriria. Namba yakwa ya thimu ni 0795 932 993. Cokera ringi 0795 932 993. Ngai akurathime. Ikurita Winfred Waja. Ngai akurathime na ono gituika uteithio hari mundu. Na namba yakwa ndiriracenjia ungienda twarie konoko wina rugano rukuhinyiririe muno muturire-ini waku no wende kumiriria mundu na no wende kumwira ati aikare o hau Ngai ni ekaga no uhurire thimu na no twaranirie nawe na uke haha umiririe andu kana uke umahe kiugo kia mwihoko ni tondu tugire giki ni githima kia mwihoko kiria gitumaga andu moka guku mari arwaru moka manyiheirwo Ngai akameka wega na kamarathima utige moko-ini ma Ngai macio maiyuritwo ni tha nginya riria turionana. Namba yakwa ya thimu ndiriracenjia ni 0722 27 87 42 0722 27 87 42. Ngai amurathime na mwike wega o nginya hindi ria turicemania video-ini iyo ingi. Murathimwo ni Ngai na amutuge. Shalom.